Kalian Ibu Rus ini dalam rangka Walimatul Khitan, anaknya Dede Banu Ayus Kurniawan ngundang bintang tamu spesial sing paling cantik, suarane luar biasa, bodine aja takon maning. Ya kalah lah penyanyi kah sing bahkan nembang manak rijing. Ayo, tidak lama-lama lagi karena lama-lama kasihan ibunya. Kita sambut Jeng Ayu Yayen Ismantoro. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kepanggih malih kalian wong Sukadana blok tengah. Iya lijik banget kini Bu, kayaknya mata tapak dalannya wis wis ana sing pada baik. Ampurane yen tekane sore karena memenuhi undangan sing ke lokasi 1. Lamun yen sing kene dingin kono ora ditungkuli wong Sukadanane. Dadi yen ngemet sing kana dingin kanggo nungkuli Bapak Edi Kurniawan sareng Ibu Rusini. Nggih Bu, Ibu Rusini sekeluarga. Uga spesial kangge Mama Lurah, Bapak Babinsa, Mama Kubu, Mama Haji Ino nih anak beli Mama Haji Ino. Durung tak kaya? Padahal maning kene wis ana serie Bapak Culeng. Lagu kang pertami kula wonten kejebak nyaman dilajeng malih kangge Bapak Edi Kurniawan wonten bisikan cinta. Lagune kejebak nyaman di sit A. Salam manis kanggo Mama Leon sing duwe iringan panggung kuku. Mama Leon. Semoga grupnya apa? Genta Maheswara. Ya aja jare. Lah keblak bagus sih ya. Genta Maheswara. Organe wong endi, Ceh? Wong Langut. Wong Langut. Sembarangan MC ne kira ada anu ongko. Organe wong kene bae, sing ajatan wong kene, sing nembange rombongane wong kene kabeh. Wong kene kabeh. Wis rombongan wong kene kabeh. Iya ya. Rombongan. Semangga lagune. Kejebak nyaman spesial kanggo Bapak Edi Kurniawan sareng Ibu Rusi. Spesial kanggo Mama Leon sing duwe satu diri. Sing wong gemoy-gemoy kaya isin lah. Genta Maheswara. Wis pernah mampir ngingati kesuwun gawe kula ngerti diwikis manis Mama Lurah Jemon semangat wong loro pernah nginget-inget rindu. Tapi kaya orang mungkin nyatu
simbal di sana dewek simbale. Semoga diantosan kayak Mama Leon dan kawan-kawan. Oh, Ibu Rusini, majikan wadon, Mama Leon, 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 Mama Leon. Nggak bisa nyawang, nyawang kapari, Mama Leon. Oh, masih ikut saya, apa kabar, Mama Leon? Sulis kejebak, Mama Leon nyaman, Mama Leon, Mama Leon, Mama Leon ning status, Mama Leon. Coba duitnya angetan, Mama Leon. Mama Leon, Mama Leon, Mama Leon. Sudah sadar lagi nglakoni salah, Mama Leon, Mama Leon. Sia sebenere sun kudu apa, Mama Leon, Mama Leon, Mama Leon. Ini tengah doa, jaluk ke petunjuk ningkang kuasa. Mami Dewa pernah nitip karindu, Mami Dewa, tapi kayak orang mungkin nyatu, Mami Dewa, Mami Dewa, Mami Dewa, Mami Dewa. Suwun ngerti, Mami Dewa, tapi bisa dipaksa, Mami Dewa. Mami Dewa siji sing kudu dijaga. Mami Leon, Mami Leon terus, Mami Leon, 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 Mami Leon. Mami Leon terus, Mami Leon, Mami Leon, Mami Leon, Mami Leon, Mami Leon. Coba. Mama Nenes, Mama Nenes, Papa Mama Nenes, 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 Mama Nenes. Nggak bisa nyawang, nyawang kapare, ibuku temyang sari, ibuku sayang, apa kabar ibuku temyang sari? Wong kuno ngarane ya. Ibuku
nok yuni kang lurah nok yuni maning kang lurah jepot ora mungkin nyatu kang lurah jepot cinta bisa dipaksa wong bodas sing kudu dijaga wong bodas berarti bakal wong bodas ku wongnya putih-putih